tau kuliah sibun ya pi samla ba pilih kenuk mentah ne kapor te thu lam kerten jung pi bat pi chong pisah aku beli sibun ya piru kerten jonga kadai mencim par kalor te ngasong asa po long mai te thu lam ngi hak tu ke jing roi jing perkat ma pemi ka film bat daw ti pi yo komen bakan no hak tu kapor te hakani ka jing roi jing perkat ngayo komen bonengkong te bang asak jit ru nong job bonengkong be thu lam ngi long ba pi pai perkat ba pen sajit ban yo bonengkong ban ong ban poi perkat tengah poi perkat ra namar ba tang hapo ar minit kibun ma ki nong komen ki poi du ars patam komtahi bat ka jengpet jong haru kilong keju tambah hajung poi perkat pat tip balai sajit bonengkong te kum no pi pai pi tip ba pi sajit no pi mene mesti kat ba ngadun kitia te ngadon ko mulai te ngayo notification ba la sajit bonengkong te adap jing dokumen yang ban phawan te nga khidung adam nga kre ngawan be di sini to pi kan no ka price tu ba in fast ba yo fast ki bayo fast kalong araja aja tengka te no pi le chim ka price ngani chim anda apen mi ya ka ni ka film bat daw kan ni ka film daw ha je sama ar penyutrik ta show kan no pin le pe hak ba sibeje thai sibeje ma pilih marwai ne pinjalam perlok dari dan perlok ki patre ngan leit lang perlok pilih sit pe biju selek poi biju yang mampa julet sin kong mata ta sutenat ti kumna pitip ye kene ga ba pin yo komen kong mana ba pentip ye pi kani ta ngatip na ka ngayi na ka akau jong i ajik kemen te ngayi ni yo kumna ye komen pi hata ka Instagram i kani ngayi tu video nomor yang ba hiba job hiba komen ba kloy bon komen nai ar hajar te baar nai si hajar bat balai nai sanspa te pi to pot sampai perkat ba ngak poi perkat ban yo bonengkong to yo bisa kom ta pin ai me jing kemen ro te kenda kendu jing kemen ro sawan to singi le kendu jing kemen yang paju kendu se i hai tengah ki video ma pi sai pe ba ma video ni masih pe to te pi tu yang ngi ke tu jing roi jing perkat kalong kum no pi haba pila yo komen kan ka jing sap jong ata kalong ka babas ka bas tenat ba sakawai ru ba long ngas spot lang ya i saram namar don ki kamru ngasek clean i ngasek phone i te sabadai ka jing roi jing i te ngas tenat ha pi nang barwai nang lanang to kan ta tu jing roi jing perkat haki jing perkat mla to sepersano te hak ni kisngi ya chwa simlik sai ai ki comment ban ai price te gamot phim ju banai ai tam ta singi hi ba pi banai kene ka tang ta ka ni ka musi video ta hinga bana te pi dang ai jikasan susu ya ki jirai kasi nang sikmat ne kumno haka jing imjong ata ki film kasi jing rai kasi ngasai sport baik na sport la dei kinu ru ngasai sport baik te pi thule mengi ba pi chat bat mobile pi mobile te ki film kasi ki jing rai chat pet ne ki film ne ki jing rai kasi ki jing rai ta ki bun ki film ru ki bun ngasai pet hoi teman kasngi pile yu pi thule mengi man kasngi pi tre yu pi school mata ngadang school hai school lamai presterian high secondary school kas ta pile ngadang sudah tok metrik tadaw mo hatu por ba mi tu jirai kadang ladap ne ba yang 4 dap ra dan exam ka subjek ayo tu por katu kadai subjek ayu nga kan magde sejan tiang ada wan lek kai football ya ladir de lek kai tu por tu por tu exam berkut matrik tu por satu kan tulis ki subjek tu por ba kita sa saban wan tu jirai kadai kan utring tu tu macam tayo kadai subjek to ya thole mengi ba ka jirai jing perkat kami kenyo tarik te hatu ko por piyo berkomen nongkong te piyo tu yang ngi long ba kisah sakno tali ki subjek ba pi kasasa artili ka mars bat kasi ti pi kami yok rekod to por ne pi dang rekod ne pi em ketu nomor ba ngadang su dep sum tengah lek gi makan 4 rekod ra tu por tembut pi lala ban ko ba gi matrik mata tip menang ong ra subiang ni try bok mo pi yok komen nongkong mata trek sama matrik pas sajikan mau ti boleh sebut ni pi kai ku buat pi ya ki prasamla ba ngina aja kersan ni klub kasi na chikmat te ka kubor kalong ni ya ki semla ya ki para semla
Kidai ban support kamtamya ki parakasi. Mentang ai don cibun ki baya ban mo parakasi. Teng dei kan balong tang dei ban support ya iwe kenang bangin pau. Namar ka ajak berujungi kadang long ka barit. Kenang bangin kiu kan. Iwe kam. Di aktor yu pi Yusam to jirwai kalong noi aktor di Mika Yusam ki gumno to jirwai. Ngai tuisia tengah pet long kabas mah. Oi. Tang bahasa akar kum akte ngampat tip ngan sapet terus ni. Baca segi mah. To. To kemudian sibun ya kuat pi. Hai.